So ayan, kain na tayo. Oh, ito nga pa. So ito yan, kimchi ramyun. Yan, ottogi. Korean noodle siya, ramyun. Yan, kain na tayo. Oh, mantayo, apo. Hmm. 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 Oh. Hmm. Hmm. Sarap. Hmm. Tapos ito labong. Pinasa ang labong. Hmm. Hmm. Okay, mas. Tumatalon pa. Hmm. Hmm. Sarap. Hmm. 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 Masarap ta. Naimas talaga suna kasi nasa magic kimchi. Naimas.